1. juli 2018 gospodovo leto. Se navijame na svojem obeležetu. Znači pred sobom od Prvata svjetska vojna fronto kaj še bil. Od 1918 završi do 2018, veke 100 godini od frontot. Evo Sveti Dimitrija, zaštitnik od Nasov, svetec od Dimitrija Solunski, zaštitnik na Makedoncite. Malce žeško, nad 40 stepeni, da je ovo svega, pošto je 2 časa ili 14 naše. I še učestvovali, znači, u Prvata svjetska vojna. Aristid, Brian. Vittorio Emanuele Orlando. Eleiopios Venizelos. Še učestvovali. A od Perikle ima natpise. Od 490. do 429. pred nova era. Fronto, to je Solunski front, zaginali nad 220.000 Makedonci v tuji uniformi. Nikola Pašić učestvovao od srpskata strana. David Lloyd George, Prime Minister of the Great Britain. Ministar od Velike Britanije. Veš, grčkite sili od 1919 do 2002, od 1911 do 2002 Francije, Britanije, 1895, Italije i srpski 1880, Salamić i 1972. A tukaj ovi vidi polet Salonsko pole. Evo, pametnik od spomenut. Na herojskite sinovi, na Srbije, na Francije, Italika, Velika Britanija, na Grčka, koji su se borili na ovom mjestu i padnali za sloboda, za svjetski mir 1916. 1918. Tako piše ova stranina Grčke. Evo na povijek jezici idemo. Na anglijski, na francuski. Zdaj zdaj pozdravu od mesta, kako še bil frontov, Prvata svjetska vojna. Kako še zaginjali mnogo borci, među kojih 220.000 Makedonci pod srpska uniforma, grčka uniforma, bugarska uniforma, francuska uniforma i tako naprijed. Znajni i neznajni uziznici koji se borali za Solunski front. Ovo sve to je zasluga od golemi od vinovnih, od borči. Golema благодарност и респект. Јас го почитувам Сашо Борисовски како горем борец и љубител на природата и кога што гледате у Грција нема никаков проблем, може да дојдете да си одморите подсенка. Никој не е замаран. Тоа е тоа. Разлика од сонцето и сенката. Поздрав, зеп за поздраво, до следното видување.